dizani, tu dizani, yaradan aldı dizani. Sana beretli ya bu, İsacımır bu yani. Sana beretli ya bu, İsacımır bu yani. بله شبا و خوش دما و خوش رابرز و حرمت دیسا و کرجار امن هم برهبن یکو بخیراتن شبا می خوش سلام و رز و حرمت سبیدارم هونه باشن هر وها سپاس دارم جبونا و کهون مبتنی ناهیلن و کهون تنسل اکرانه سانات بی مالا و آبا هزار جار bu ara hûn dizanin dema bi zimanê dayîkê ez dixwazim hîn bêtir giranbûna xwe bidim ser axaftina û nûçeyê xwe balkêş bê aspara nûçeyê ku di cê xwe de be wek kevirek cê xwe dirûnî. Tirkî ji wanî ez pir dîqat dikim ji ber ku ez naxwazim nûçeyê şaş an jî derew pêşkêşî we bikim ev jî ne rastı. Yani vek merev di malbatê de tiştê şaş ne baş rê malbata xwe bide. Aynı wanî em nihat birdin malbatik. Çi ez ê wer parvekim îşev ka ez binêrim hema kurtasî. Trump got İranê qebûl kiriye ku nebixwediye çekê nuklerî. Lê İran jî veya her wiha piştrast nake. Ew jî dibêje tiştê wa tune ye. Ama Trump baş nas dikin ji hêla derewa û şantajê de bawer bike ji hêla derew û şantajê de Tirk nikarin avêl destê bikin. Yani Tirk meşhûrin ji hêla şantaj û derew û entrîka de lê Trump ez bawer dikim ji wan bêtir derket. Di heremekê de li cîkê li welatekî di heremkê de yekî pir derewkar hebû. Yani pir derew dikirin. Meşhûr bû. Di hêla derewê xwe de meşhûr bû. Feqet jêrgotin yekî hîn şte bêtir zanib derewa bike li cîkî hîn şte çêtir derewa dike. Mêrû got na di ser mir kes derewa nizane bike. Guru goş yek şte çêtir heyî law. Gol li ku yê gol filan derê ye. Ev ya merah kir. Got hala ev yek min zane bêtir hîn derewa bike ev ya kî ye? Çû li derî xist xortî derket. Got ez dixwazim filan kes li hevdîtinê pêk bînim. Law got hûn li bavê min dipirsin. Got ma tu lavê wî yê? Got erê. Got ka bavê te? Te got bavê min çûn ewr. Ew bulût heniya bilût ewr. Got ewr qetiyan e. Bavê min çû wan bidrû. Hema la mêrigê ew yek derewkar. Got lavê wî wanî derewkar e. Kabê ew çawa ye. Hema reviye ew vegeriya malê. Dixwazim vê bêjim. Yani me got tedî Tirk, Ereb, Faris, neyarê me Kurda vana derewa dikin. Lê Trump vana derbas kir. Neyse. Tiştê em werin ser durumê. Weku zanin Serokwezîrê ku divê edaletê Xwedê girafî Awropa Yekîtiya Awropa biryar yekî pêşniyazî kiriye. Êkî Slovakyayê di nava Awropa jî de ew Yekîtiya Awropa de gelek tê hezkirin, naskirin û ji qewna Tirka ve dêdiyên gêdiktir. Yani tiştek ew bêje betal nabe. Raporek nivîsandî û gotiye em dixwazin ew Wezareta Hundir ê Edaletê ê dewleta Tirk em wî destînin ser malê wî, milkê wî di hundirê Awropa Yekîtiya Awropa de û her wiha wî teşhîr bikin. Çima seddem çi? Seddem bêedaletî, bêhiqûqî û tiştê ne li rêz ku pêk tîne. Ha rast gotine erê rast e.
لی AKP zaten نها نوچه ترکا ویس به ما پیش کرد مزانی بود یعنی بریوان زانات بی ما پیش کرد او نوچه یا و AKP کد دوره سرای کد دوره رجاج واقع گوی ناوی وزارت هندر ناوی زلامی میج لیسته درخن و چاواب یکیتی اروپا گونا به کردی بیجن نا به ترکی به ناین به المانی ببخشینن به ناین و به فرانسیزی و به انگلیزی به نو 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 گوت نو 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 ور حاصلی داخویانی دای وزارت کاری هندر ترکی داخویانی دا دبی به ترکی جاد بیجه çabalar beyhudedir. به کردی دبیجه چه؟ yani ev خباتا وان والای والایی نه والایی هیچ مریض geçedi مریض geçedi be امی روزا چهارشنبه 17 ve mehe روزا çarşamba امی به هدور تماشا بکن من ترکی جی گوت خوازم به کردی جی دوست و حواله خوار بیجم از پر خمگین بو هند بینه اف چیکه از پر حسری خو پاکش دکم از خمگین بو از وقتی به تقیامت چما ملی تاخم ترکال هم بر Avustralya وندا کلی دو و تنه ما دو ماتچی وان yani دو پیشبرک اگر یک دیجی تک بچن و پاسته خو بخورینن ور مالکا خو لیک نه مال جیوت رضا چاریمی واکب یعنی نابن دو یمین و یک امین کو ببن دو امین و یک امین و بلیزن و بین حیات داویه سوی دارم پاسته خو بخورینن جبرگه دعای واجی نما پراده که ایرو وسبه به هزارا bana gücünaz aldım birinci ya birçini belki tüm birçici çün camia Fethiye İstanbul dibe o semta Fethiye yelur camia wan mizgefta wan ye melaye wan yer sahtekari derevkar bawan o camiye kirine şunu dua kirin duaya wan çi ya Rabbi hon spor ed tima mebserxin ya Rabbi ahmak no wal gazê qûna xwe qetandin Xwedê tara duayê wê gazê qebûl nekirin ê Filîstînê qebûl nekirin ew jî wanî derbas bû lê kêfa min pirat ez rastî ji we bêjim ez bi kêfim û gelek jî kêfa min ez qet derawa nakim li İsviçre cîkî minî strana hebûn dibêjî ev bi Tirkî Turkî bar Turkîk barek me hebû aynı wanî taximê wan derketin taximê wan derketin û bilîzin îja ê li cem min yekî Tirk bû got Qadir Usta min got çi ye got em ê jî bayraxê û Tirka dest mestê xwe xin ji bo çav lê bikevin xelkê Tirkmirk bêjin Turkî barat te wê binên ev jî min got na qet ez qebûl nakim براد بنزكي حتى بقى على ذكر من نهشتن وقت مجبر قلت يا من الشراب مركزي قلت بو كوتشكو تركا ده خير رستوران طابل او جي الالمانيا نيسه اميجا وانا سر نوتشيخوا توم في براق ياو اجي دعاء مواد كن دعاء ميجي جم خدي قبل الله بل جانا قبول ذكرن نا اوجي ميجي قبول لكن ابي دولازا vi patavasa vi tolaza dise deku dolaba digerine o ji Bagdadê piştî serlêdana Bagdadê wê her hewlerê bi General Mazlum Abdîrê û bi rêz Serok Mesûd Barzanî hevdîtin kê pê bikir lê civînak pêk bîne jî ne ji bona Xwedê xêrê ye civînak pêk bîne ez di wê bawerê de me ti xêra Kurda tê tune ye ev teres ev yek ne dibişibike insana ez hember we fedî dikim ez gotinê nexweşik ji wê bêjim normal ez ji wî û heps bavê wî jî qet fikara nakim lê sirf li hember we ez naxwazim bêrêstiyê bikim ez gotinê we hevkî normal dibêjim ev teresa çi carekî Kurdan hevcivînî hevdîtinê pêk anîye ji bona
نخیرش بونا کرده دبین آبریده اف فیلم و دک و دولاب جی ترکا درد کرده برا کسک لام و جیمه جی نبیجه اف پلان و پروژه یک امین دولتا ترکایه دولتا ترکا من ویساندی جی بگومان جی شنگاله بگره جی روزاوا بگره حتی شنگاله اف پلان و پروژه دولتا ترکایه او دستکتنه کرده Türk tüccarı kabullar. Çi bi dizî, çi bi dek û dolaba, çi bi hawakî. Ji sedî sed wê xwe dîne. Ew destketinê Kurda wê têk bibe dixwaze têk bivijî. Eger bikaribe. Ji ber wê hekê vana bikartîne. Ê wek bî berak merak û viyê de jî îro Xwedê giravî nizam rast direw jî ev ya viyê sûretê wî nêre tom berak û pêçî jehre او جی ایرو 8 سالیا خو از باور دکم پیروز کرد کو تالیا پیروز کنا روزبوناوی بی انشالله جبر وی که gerek ام adresin rast bişopinin adres dibik vana bikartini devlet bi berjevetiye xone devleta Türk serek keş ek serek yek serek dijminantî neyarteya Kurda dike û naxwaze ev destketinê Kurda mayende bimîne dewleta Tirk e. Feqet bawer ez pitêşim. Ez van rakim ji bo çi ez têşim? Ji bo ku ew dibêjin xelko Tirk jî ber dibêjin. Xelko em bên xalo. Hiqûs xerabiyê me dikin, hiqûs naxwazin yeka me bidobe dîsa jî wek milletê Kurd, wek netewa Kurd, wek gelê Kurd em dîsa jî dixwazin bi van Tirkê barbarê kujer rûnîn. Ev jî bawer ku bitêşînin. Belkî hinek dost û hevalê xwe jî ez jî wan têşînim. Ez van gotina dikim. Belkî hinek dost û hevalê min jî ez jî wan têşînim bi van gotinê xwe. Feqet ev jî rastî ke em ê neyêşin. Em ê neyêşin. Li hember binêre. Heger madete teşe yani dibêjî ya mîde heger madete teşe û ter doktor dibêjî serê min teşe wê doktor heva seriyê êşê bide. Lêk dibê mîda madê min teşe wê doktor xurtû mike berde dûr di kontrol bike. Îro em dijminê xwe serek nezanibin û bû dijminê serek re wek vê pêvajoyê bidin û bistînin bi doza şehîda ji sedî heştê em ê wan da bikin. Ez pêşîn bêjim. Bira ez ne di hêla kesî de negatif pozitif ez naaxivim. Lê rastî ke niha heger em 30 milyon Kurd û Kurdê bakur hene. Em li dijî vana em şer mer jî nekin ha. Em muhalefeta vana bikin. Em siyasetê jî divê nabirit em siyaseta xwe jî xweşî bikarmînin. Em neçekê bikarîn em ê bêjin em li dijî wan in. Teqik rekik çê bibe bira bizanibek em neyarê wan in. Nikarin wanê rehet bidin û bistînin ev sîstema dewleta Tirk û nikarin wanê rastûrast jî êrişê Rojava û êrişî Rojhilat bine em mesela Rojhilat jî destê wan in. Lê mixabin bira kes zora kesî nere. Ez xulamê wan hemiya min wan berpirsar û serrok û rêbera û hemû netewa Kurdê welatperwerim jî bira zora we nere. Ev pêvajoya îro bi serîkê jî me Kurda em xwe bi xwe bêdeng dikin. Xwe dixin xewê jî bi xwe em xwe firên dikin. Dibêje firên. Gerek we çê neba. Gerek ev pêvajoya tiştwanî çê neba. Wallahî şaşe. Billehî şaşe. Çima em vê rastî nabînin? He? Niha ez heqeqeten dijminê gelê Kurdim. Yek egîtik, şêrik, pilingik, mêrik derkeve biraz min bêje qedî zana di filan derê de di filan rojê de te bêaxlaqî kir. Te îxanet bi Kurda kir. Te ji bo Kurda tişî nekir. Yek nikare. Wek hunermendikî bîne em îro hunermenda jî bê. Ez naxwem navê wan bînim ziman li ku baran tê erdê xwe dibin wir.
بخیره امی بیجم بخارتیا خیره پارتیا کارکری کردن نافدان یعنی مجرم نه هنرمند ده از خوازم یعنی و چکی حکی بکن فقط ایرو هم دنیرن لکو بارانتی ارتی خود بنوی داری او فی نتشکی راست نیسه او مجارب دنه لی از وقت هنرمند که راست بیشه اپی واجوال ترکی به ترکو دانستندنا مگ به ترکی شاشه اموان برای خوی روزاواجی دخل خطره ام روزلاجی دخل خطره ام دبکم چکه کار نینن براقب تمام قندیل ام چکه خوب کار نینن ام چکه دسته میده مروک جیه که کرده می باورمند ره نابوی قادر بو نا لولاد دجی جی مدیاتی بو مدیاتی بو نسیمی بو دماغ ادچوم کنسر آنجی ادچوم دعوت دا به عربی وی از دبرم لیل کل دماغی نمیجاوی دهات عربت سکران و نمیدک پرچی یوسور بو روکی بو خاطر یا یعنی تکه تکاری به نمیجه قضاجی بکه ازی زانم نمیج چاوایی اصولاوی چاوایی تو نمجبوری بسکن و نمی بکه گوز جمره گو قادر که قادر مگو چی گوزش بری خورجا که بکن مگو کرمک گو باوریا من چوالکه لپشتا منه از دخلتا مقارش علاقه خوش چواله منینه صدق راست اورو مجنانی پاشه گو ابزروانی ولات گورا نظام چی زاروکی الور بو مالباتای الور بو همو هشت و چو ترکی چو کردستانه پیستی ور مگریا گو از دخلتا هوا کی بکن مبینه دیسه مگو ول قصیرین قدری نابی قدیر بو مگو از دکارم زاروکی ممستای زاروکی وی کتن دوری از باورد کن که چکی کویانی نانین یک تالی نظام چکمش چه بود دخوازم چی بیجم امیش هر دور راستیه بیجم پی واجویا ایرو و ولات ترکی که ام بکن دموکرات به دوزا شهیدا نک دموکرات به خالص و مخلص کمونیست سوسیالیست دیزه فایده وی لمناب ستالین ما نه کمونیست بود سوسیالیسم و کمونیسم و ستالین بپرسن کرده قاتله کرده یک امین آتاتürk پشتی آتاتürk ستالینه ev de pekatına insan adı. Din ki bu, din de, emvara ser din ole, üzere her iki Kürt katılırken Hazreti Ömer. Heger kesik, na ez vi sazi fan nakin. Anji, en nizanım akort ebedim vi sazi. Akort, unzanın akort ne değil? Akort. Ez nizanım akort ebedim saz. Ez nizanım sazikım. Ne devi bana gezek sazikım. Hini kene sazikım. Li nizanım akort ebedim. Gelek la baba meditin. ده دروازه بد گو حالا ما مست وی سازه ما آکورد بده و چاقه تو نه هنرمنده تو نه سازمنده از خوازم بارم ور هگر ام گزر و قاتل و دشمنی خلاص نکن امی وانی بندست بن هگر ام شاشتی خوش هفدور نبیجن شاشتی خو نزانتی خو امی دیست وی حالی ده بن کسک از وقت تم دی بیجن هون خوینه جانه میبردن به دوزا شهیداوی پارتیا کارکری کردستان درکه اتم فشانی وزدن او قهرمانی که یهو فقط پیوازوی ایرو و ام خستن بن هولکا ترکا نراسته برا کسی که میشه نمیشه ام چی بکن ام چی بکن ده هر بکن هر قدر زن هر بکن نه او مسئله یهو هو ورا خوده ام لجی خواه او لجی خواه بابه من اما برا زانه بکن ام محالفت برا زانه بکن ام دشمنه و امی هیچ میشه بین من از ور راست بشم پیوازوج پیکوارجی و پارتی کو örgüt کو تفگر شورشگری درکه بیشی با کره کردستانی و درکه به وانی قبول نابه نویسکار کی کرد شاعر بو پاردون شاعر کی کرد دبیجه های جیگرخوین دبیجه حیا سره منش که قیمه منای gerek em wanî bin
gerek em wê bifikirin. Dijminê me berçavê me ya. û bi mescidê nîse di Kurdikî baş e. Qedrî Zana pir delal e. Bayrağına, milletine, dinine, oruna bağlıdır. Güver gotu awalî. Ya bawer bikin ji Xwedê. Bawer bikin. Ev pêvajoya Partiya Karkerê Kurdistan em ê bên Serok Öcalan pêk dînin. Xwedê jî heşa Sumaya Rebî dayê jêr wek Qedrî Zana ez napejirînim. Bira kesin qusûrê nenêrin. û bira ji min jî nexeyidin. Ez napejirînim. Ez qebûl jî nakim. Ji destên bêjî ez qebûl nakim û nerast jî. Çi ye? Serok gotiye. Ya Serok mala wî ava em anîn heya vê dirê. Serok ji me her tişt kir. Serok karê xwe qedan. Heştê salî emirê wî mala wî hezar carê ava wek Netewa Kurd em minnetdarin jê re. Wek Qedrî Zana ez spas dikim ez xulamê wî me. Wek dîsê Netewa Kurd tiştekî gelek baş ji me çêkir. Lê nêtê wan manageha me ew bê çi em ew bin. Serok nihaj mir bêje Qedrî Zana her xwe bavên bahrê. Bi şerefe narim. Bi Xwedê ez narim. Bi telaq ez narim. Bi doza Kurdistan ez nakim. Ez bavî nakim. Çima? Çima zerim xwe bavên bahrê me ez dînim. Serok gotiye. Bira heya sibê Serok mir bêje. Ne rast e? Ev mirîtî ye. Ev mirîtî ya. Axatî ev axat got sabah yarın erken tarlaya git. Ji bavê xulamê yüzeyde bu got ez narim. Ne rast işte bana ne rastın. Az ana wanî dibêjim ev dijî Serokim ne. Ne hani kurdu fikri ne? Hûn bizanin ne dijî Serokim. Ama ne rastı. Serok bot çekabiyene. Daha de. Ek ez anî min vê merhelê ek Serok jî kir Serok çek bû. Çekin. Ek Serok kirin Serok heqîqare bû. Egît bû. Masum Korkmaz bû. Berîtan bû. û bi hezara ya te kesek ji ber xwe nabe Serok. Bes ji hekî em ê zanabin ez bi xulamê wem ya bi şeref bi namus bi şev heger ez teresim ez xilafiyê zor bê tê xewra ez ji nivçikê di Necif û wêre zarok hatin dibe çi qîrî xilatan. Ji Xwedê bitirsin ya. Ve em rezîl û riswa kirin li ber van Tirk û Arab û Aceba. Ez rast werbêjim. û hûn dizanin jî bi min e. Sekna min jî hûn dizanin. Hûn şexsê min jî gelek ji we nas dikin. Ne rast? Ne ez rast nabînim. Ez nara. Rojhilata nabîn di kelê. û wê taliyê ev ava germ ajî evî agirê dibare. Rojhilata nabîn ev agirê dibare. Wê Kurda bişewitîne. Wê ji Kurda pê bi kes nayê şewt. Wê herkes dîsê bikişîne welatê xwe, serxanka xwe, ulûs dewlet dibêjin ya. Wê herkes li cê xwe be. Ek mala wan xerab be wê Kurd bin. Ek şeref û namusa wan bi nigah ke. Wê Kurd bin. Wê Kurd bin. Ev destketinekî me jî ketin wê vala ji me bistînin. Em di ber xwe nedin. Em ji nihatê tedbîrê nestînin. Bîska din Rezdar Ahmed Dicle min temaş kir. Ez pir jê hez dikim. Ahmed Dicle nûçeyê bi rastî ji Balkêş dibêje. Ez dê temaşa dikim. Bi Tirkî wî jî got. Tiştek ez daha Kurdî dibêjim. Yani ew ser mesela Serok Öcalan wî tiştî negot. Lê ji bo Rojhilata navîn wî jî bi Tirkî got. Bi dewleta Türkçe wa di distînê bi ev tomberak di çi rewşê denê hemû plan û proje wan ji bona Netewa Kurdê ki tiştekî bi dest nexin. Lozana duyemîn tê. Ne saf bin. Besnevcan tişmiştike erzan merzan berdin. Bê bayrak mayrakê berdin. Wî hunermendî raneştî alê. Nizamiye di çûyî Kerkûkê, nizamiye çûyî Zaxoyê, nizam festivalik çêbûyî de bana tişmiştê erzanin. Tiştê erzanin. Hepkî bi hişê ya hepkî xwe tev bidin ya. Ez wer duvara dibêjim. Dem Parti, mesela Dem Parti, mesela İmraliye, mesela Nizamçı hala jî ya Rabbi tu dengê me bigêne qendîlê. Dengê me bigêne qendîlê. Hala jî ez naxwazim millet teşhîr bikim. Hala jî umûd û hêviya xelkê qendîl. Hêviya me qendîl e. Dem hettas vê bira wê dirê bêje barış. An jî çözüm. Kî dibêjî bira bêje. Di nava du gotinê
gireyde tu gote karayılan. Em mecburin jî. Ev tişta gerek em mecburin pek binin. Yani em herin av. Em dijmine xwe jî baş nas dikin. İran her rod bi dar dike. Ha ji wer got işte. Mêrik Osman Çawiş çûyî 5-4 hat kuştin yek jî birîndar e. Zavê wê malê ya zavayê qaş û zavayê Tirk e. Demek ez dibêjim jî zora xelkê dere. Law bê axlaq. Yekî zararê bidmin wek şexsî qedir zana. Zararê bidim min û malbata min. Hatta ez bijîm ez ê neyartiya wan bikim. Kuru vana ne zarar danime. Vana em kuştini, em talan kirinin jinê me bi bar, jinê bi bar yani bi hamile, jinê bi bar bi sunguya zarokê zikê wan derxistine. Em dîroka me û tirka wanî hînê jî em vana yek nayê bîra me. Wandeki Partiya Karkerê Kurdistan tevgir perwerde dikirin. Dihatin nav gela em ê bêjin civîn çê dikirin. Digotin çi? Çika wan çi bû? Digot ya işte Türk devleti işte böyle zulüm yaptı, işte böyle yaptı, işte Koçgir'e, işte Zilan, işte Nizam. Ne bu? Argumana wan. Ne bu? Ev. Çima îroj bîra kirin. Çima îroj bîra kirin. Ew wana heyfa wan hatilandin. Çimas bîra kirin? Ez jî dipirsim me Kurdikê ez dipirsim ya. Heqê min e. Em hatin xişxişkê. Xişxiş çiye? Türkiye'nin demokratikleşme. Deya bu. Werdî nebiya. En azından bu gotna biz muhtariyet istiyoruz. Dîseydi bu. Dîseydi bu. Kat tiştik tüne. Em kettin bin bayê Devlet Bahçeli. Ama val meydanê. Her roz ê bêjim. Bi roz ê bêjim, bi şev ez ê bêjim, ez ê vê rastî bêjim ki rokê jî kevir keve wê serê min jî bilind be. Ez werbêjim. Neyse. Kamerin ji ber wê yekê rojhilata navîn agir dibare û ew agira jî wê Kurda bişewtîne. Wallahî ne Ereb dişewtin, ne Fariz dişewtin, ne Tirk dişewtin. Çawa çê bu ev Kurdan çawa hatin xapandin ez wê jî hîn jî nizanim. Ez her tiştê bîra min. Ez her tiştê difikirim. Acaba. Acebayê me quz pirin. Bi hezara acebayê me hene. Acaba. Acaba li filan derê wanî kirin. Acaba dîdo hat kişandin. Acaba derzî hat lêxistin. Acaba o qendê jî wî sultanê ker. Qendê jî li wê derê hayê wî ji bayê felekê tuneyê. Heger hayê wan jî hebe do dîsê min Tirkî got. Bizim önderliğin statü. La kurbana çağırıyorum. Önder statü ya bir çiğ tüne gittim bak millet vak ne tevte bindes ve havara khoda yav. Ki seroga da afrini millet. Ki arteşa da afrini gel. Ki hünermendadaki hünermen gel. Madem ki geldi ve çağı programın hedefamın yekemin ve gelbi ve ne serroku arteşu hünermendu yazaru çizeru jahru zukumbe. Ez fanaktım. Yek yok min nezan, yek yok min fakir, yek yok min cahil, yek yok min ez bira vana dibim. Levana bir salam min. Siyaset kirini bira ve kaybila min bir dibim. İçi bana bezi. Ve devlet işte bezi. Tamam baba. Ne istiyorsun? Azad buna serroku statoyu. Tamam. Lükü? La Ahmet'i. Tamam. Ahuşta kasır. Ahuşta vilat. Le او iddiayette, او tiştekte de got, او fikru ramanette, او kurdu kurdavariyette tez hamıya derbas. Ve çağı gibedan ve ted got önderin statüsü. Yani rozda ev gotin hiç şaşmı. Ez var rast beşim. Biraz zora henta her nerede zibom jî bavê seyro ilolo bes idi yav. Ve felaket çi bêjî, bevaket çi bêjî. Di jiyana Kurda da ev here ha ev. Mêrik
ji hevjîna xwe nerazî wadê yek ji yekî nerazî wê çi gerek ji hevdû veqetin ne ve naqetin çima ve naqetin êvê cîranê me bêje çi wê filan keso çi bêje ev mal xerabûn e kî çi divê bira bêje rastiyê dînê pêşiya min ez ê wê rastiyê bixwînim hayat bêje wê qedrî zana bê çi wê filan keso bê çi vî cîranê jiyana xwe mahv dike ev gotinkê wê filan keso bê çi û ê diçi gerek em dev jê berdin em ê menfaata gelê xwe binêrin em ê menfaata milletê xwe binêrin ezwer dibêjim mesela ez bêjim kekê rênas divir ez bawer dikim kekê rênas ji mir got qedrî dedî got tu pir ew mesela ji bo Gulistan tiştek çêkir ser nabê got yani tu bêjî tu pera nakî yani gotê xwe ber malbatê binêrin bi serîkî mala wî ya ez şiyar kirim li hêla dijî ji bo çayê neb hecî em ji bo çayê nabin hecî em ê rastiyê jî bêjin hawe du kes ji min bixêdin canê wan bira saw ser çavê min lê gerek em ji xelkê re tiştê bibin nimûne ez ji dibêjim çi beta qîza xwe dayê ew Osman Çavuşbê çi bûye kî bû Tirk e çi beta da Tirka ya qedrî zana însan bira însan be ev gotina însan bira însan bi mala Kurda xera kiriye însan bira însan bi li vê dinya gewrik vê dinya derewî mirin heyî babo vê çar rojê dinyayê serê te bixwe ew çar rojê dinyayê qeda bi te û çar rojê dinyê keve biraz ew çar rojê dinyayê ji bo Tirka û Ereb û Fariz û Amerîkî û Rûsî jî bin ya binêr Devlet Bahçeli Emrî bûye heştê sal nizanî wê sib du sib Ezraîl derî hînê jî ji bo dewleta xwe ji bona Tirkiye xwe ji bona Tirkiye bê çi xwasî dixebite hala binêrin Devlet Bahçeli Trump îro rojbûna xwe heştê salê xwe pîroz kirî bin binê hînê wek wê nemre wek wê nemre dixebit lê Kurd em wanî ne em Kurd newanî ne em mala xwe xera kiriye qedrî zana wan got filan keso wan gotî em kesekî ji godarî nakin em herkir mala xwe zalolû Ristemin û wanî em ê hînê deftera Selahattinê Eyyûbê vekin Qudus çi ye Qudus qehremanî çi jehre hînê jî em ê pê qûna wî din Selahattinê Eyyûbê çend sal berê bû hînê em ê hinek pê wî din em hinek pê Atatürk din em hinek dibên yaşasın Stalin em hinek dibêjin wek heye Qadî Mihemed û Şêx Saîd û Mehmûd Berzincî û Mervanî û nizam çi wek heye tiştek çêne em her dem em xerîba xwar dikin nimûne bi sala me got Stalin bi sala we me gişa digot lê bawer bikin min negot qet min negot ez ber ji we jî wê bêjim ama mefserê Stalin û Lenin son dixwar feqet besî îdemê dejvan qutmirka berdin ne Stalin me xelas dike ne Mao û Çekowara û nizam kî me xelas dike ne dîn me xelas dike ne ol me xelas dike ne İsa me xelas dike ne Musa me xelas dike ne Muhemed me xelas dike em ê Kurd xwe bi xwe xelas bikin ew jî bedel jêr dibêjin ji ber wê yekê ez dexlê we me em ê mesela cîkê heye şaş bin bû ez şaş tarîxê bêjim dîrokê bêjim ez şaş naveyekî şaş bêjim a jî mesela ez niha dibêjim Serok Öcalan ji min bi her xwe bavên bahrî ez zarim xwe navên bahrî ne belkî ji bona heta şaş tu çawa ba Serok nakin ez nakim ba Serok tiştek Serok dibê şaş e çima zerim xwe bavêna heta ge zerim xwe bavên bahrî belaş bimirin belaş ez ê xwe bikujim bimirim bifetişim di bahrê de ez ê herim xwe di dilê ji min de biteqînim deh jî bixwar bikim ne were ye yani ji ber wê yekê ez naxwazim gelek biaxivim ji ber ku ev sed sala jî were heger wanî biçe ez moralê we jî xera nakim ez negatif jî naxwazim biaxivim feqet dibê roja xweşî roja xweş di sibêr xuyayî serê sibêr tu radibe roj xweş e nexweş e peyvê paşiyanê di wê rojê dixuyayî min ji wan deh defa got ez dixwazim carê dijî bêjim û nemeqal dikim
جێک ئەس لێ ڕادزێن نێزیکی باڵکۆنەیە ئەس جاما خۆمە دەکەم گڕۆ سەعات دەبێ 5:30 و جیرانکی me yekî portekî nizam çikû ye dîkekî wî heye ez hingî ji vê bûm rokê ya hema ez derketim balkonê û me bi Elmanî got hiş be denkî bar ez qeherîm ez hatim ketim navçê xwe bi rastî dîk jî hîş bû dîk jî nema kêrxêr piştî 3-4 saata piştî nîro min dî ji belediyê telefonî min kirin ez got em dixwazin te bibînin ez çûm got hûn heqli ne hûn mafdar in yanî we rehetsiz dike li bexçeyê feqet got hêra dijî hûn heqsiz in we dîkê mêrik rehetsiz kirî dîkê mêrik rehetsiz kirî dîk ya tiştê wa çê bin ha ez wer dibêjim hûn bawer nakin ne hûn bêjin ya qedî zana heqû jî nabe he şeref û namus Yine xweşî min got te dîkê xelkê rehetsiz kirî ya dîk mala min xelekir dîk ne heşt ez razê binêre hegerî ca ez bêjim qîmetê me û dîkekî we kevdû tune qîmetê me û pisîkekê we kevdû tune pisîkek Ewropayî ev şerma herî mezin e ji bo me Kurda şermik herî mezinî gimerev xwe bikuşe di vê naberê de eger mimkin be dixwazim bêjim eger hûn bibin endamê abona Zana TV ez ê gelekî xweş bibim û dubare ez dixwazim bêjim hejmarê gelek xweşik li ser ekranê heye mala we hezar carî hava ez bawer dikim ev bername Kurdî wê bimeşe bi xêra we bi saya we û bi saya her du moderatör Şirîn û Rênaz lê Newroz vir heye ez werbêjim Baz heye ez werbêjim Zekî Gul hele Zekî Gul wala îro min telefonê me hevdû kir min û Zekî dengê hevdû bîst mala wî hava ez pir kêfxweş bûm belê ka ji ez çerha nûçeya bor bibam di vê naberê de nûçek manî lê ez naxwazim bînim ekran vîdeoya we li Pakistan li Pakistan 5-6 hebz jin xistinin rêzê jin û temaşevan jî hene sed zarokên jinin mêrin ew jî temaşevanin hûn ê bên çima ew 5-6 hebz jin xistine sirê hevjînê wan yanî mêrê wan ew gilî kirine dibêjî ya şikayet giliyê wan kiriye giliyê wan çi ye jina hevjîna min ez dê dikevim şobê ku ew min dixapîne bi yekî dir ê hûn ê çawa test bikin test ev e bêr wek bêrikeyê tişkî ecayîb ha wek bêrikeyê wê bêrê sor dike agir û heger ew bêra zimanê kîjan jinikê bişewitîne ew jinik mêrê xwe bi hinkî dir xapandî hûn şaş fehm nakin ha bêr îja mêrik ewa bêr dirêj dike jinik jî ewa zimanê xwe derdike û pê dike hegê gotî çiz yanî ji zimanê wê şewitî tu ye dizîstî ye û neşe îja 5-6 jinin tişkî ecayîb tişkî metodek berbat îja mixwest ew vê vîdeoyê parvekim û ew jinekî dîn û şerîetê û îslamê dixwazin ya ew jin li wê vîdeoyê binêrin bira bibin îbret ziman ya ziman neyse kamirin ez bi we re parvekim ya Trump İranê qebûl kir ku min bi Tirkî got ez dixwazim ji bo Kurda zimanê Kurdî bêjim Trump İranê qebûl kir ku tu carî nebe xwediyê çekê nuklerî Serokê Amerîka Trump îdia kir ku İranê qebûl kiriye ku tu carî nebe xwediyê çekê
nükleri. Serokwezîrê Pakistanê Şahnaz Şerîf jî got ew li benda ne ku peyman di nava 24 saatan de tamam bibe. Serok Trump li ser hesabê xwe yê medya dijîtalê daxuyanî da me bi Tirkî gotibe dixwazim bi Kurdî jî bêjim wek hûn dizanin birano hevalno Twitter'a Trump tuneye hesabê û Twitterê tunê ji bo qedexe danî ser qocama serokê Amerîkayê Twitter bi nêvî xêz kiriye lê ji xwe re hesab kê vekiriye medya dijital daxuyanî da Trump û got İranê qebûl kiriye ku ne bi xwediyê çek nukler. Trump di parvekirina xwe de got Komara İslamiya İranê qebûl kir ku tu carî nebe xwediyê çekê nuklerê. Her wiha Serokê Amerîka ragihand ku dengava Hormuzê ku xwediyê girîngeheke stratejîk e wê di demek nêz de ji nû ve vebe. Pakistanê peyman dibe ku nava 24 saatan de tamam bibe. Li aliyê din Serokwezîrê Pakistanê Şahnaz Şerîf ku di danûstendina dîplomatîk de yên bi Îranê re naberiya İran û Amerîka dike ew bixwene wan jî got di 24 saatan de em li benda tişkî wanîne ew yek. Bine. Beyaz şewitîne bêre ha. Temaşa bikin. Neyse. Neyse. Wedî te birano. Peki. Sibêj bi Tirkîce zêbidim. Bi Tirkîce heye. Aynı program. Li gundê girê Swêrê ê Rojava yê Kurdistanê pirsgirêkek di navbera gundiya û şarederiyê derket. Gundî qebûl nakin ku projaya xaneyên pez li gundê wan were avakirin. Xane çi hevalo? Li Kurdistanê em bêjin gova pez, gov. Bi Tirkî ya dibe axir bi Tirkî. Lê li ceme axur tişkî dibû, gova pez tişkî dibû. Li Mêrdîn yani ez qala Mêrdîn bikim. Gov xanînî pir mezin yani ser du sit mîh bizin karî têxê. û axur jî dewarek heşa hezrava kerek dewarek mejêl digotin axur. Ev der ev gundiya jî dibêje em naxwazin hûn di gundê me de axura çêkin. Wan gotî çê pirsgirêkê da gundê me şarederiyê got qebûl nakin. Rojava Kurdistanê pirsgirêka navbera gundiya şarederiya derket gundî qebûl nakin ku proja xaneyên xaniyê pez ê pez yani xanî gov qebûl nakin. Ew ji wanî ez dîseka nûçeya dibînim ji we re û ez pêşkêşî we bikim. Ez bawer dikim min bidinîse. Neyse. Heger
براق در بغداد پشتی وگریا بغداد و هدیتنه به ور هولره هدیتنه به سروک مسعود برزانی و جنرال عبدی بیک بینه متسری جید گود لی از دل خود بیزم یعنی آگه از فکرم از دوی باوریه دمه نجبولا خیرا کردانی و تشکی پیشکشی کردا بکن zaten لبرد سریمه دیده از دیس جرگی از دیس شاشلو مرلیب نیرن روزا سشمی دما حدیتی نچه که از دوی باوریه دمه جبرکو نها باشوجی خطری دیه لی هر کس بوی سلطانه گر هر کس بوی پادشاهی گر دنگش خواه نینن لو هورا خوده بینه روزاوا ما روزاوا گرکی رود وی روشه دوا ام حمول بندان روزاوا خسری که بود او چو تک چو باشور فدرالیست اید ترکیه قبول نکرد چه به دزی چه به رشوت و تامتیک و برتیلا و چیزی به تهدیده بره دگوت پککل بره انا ایرو نکار بیج پککل بره چما دما به پککل بره و ریبه بریا باشوشی بیجه هی ای پککل رو نشتی توی نازم تو درب سروکه پککل رو دنی اگر او کذبا وانا بور بیجه مالا وانا با لی از ندوی باوریه دم پیشمرگک ایرو مداخیانی کوی گوداری کرد گو بره داولمه دکرن دخواستن بین لبرجی بگرن لشکری خود توای خود آجان خود میتی خود قراقول خود برخن گود پککل بره او دکرن بحانه حتی خود تید بجیب دکرن گو ایرو تشکواری تونه هینجید فردن ایجا روش چاوایی روشا ما کردا چاوایی بنیرن هوانو او قوتا طلبانی قدپه ایجا نه قدپه تنی ایک چار بیره وانان بیره پتروله کرو 10,000 5,000 20,000 لشکری پیشمرگی وانانه یعنی بتنه ام قدپه و یعنی کد زانن بچکن نه بتنه اون یا تو امین و زوار بیجه حشد شابی تبلی اردیا عراقی بو هنکا گونا لی بتابایی او هونه زیاد تبلی ببین یا جوالا علاقه خوشینین آوا هون و آوا ترک و آوا نظام کی و آوا ایران باور بکه توم براق جبو وی هاوی وی روشه دبه لی آچه اوه برزانی بافل طلبانی جنرال عبدی قندیل یا دفز برجواندیه پارتیه خوشی بردن یا وان پارتیه کردستان کشمر آوان نکن از چه کجوه پارتیه یا او سروکه یکتی ازمر چه نکن از چه کجوه سروکی یا چما هموانینه لاو چما امانینه لاو دست به تمدید کا بردن لاو دست به هنرمند و یازارا و نویسکاری کویاش بگوتی بیشی سروک برزانی اید گوتی بیشی سروک آپو کردستان بتونه ببره سروجی نشی اگر کردستان متونه به از تو سروک و سازو پارتیاج نخوازم برای یک نشی یک جگری لا نچتره یک جی پیشمرگا نچتره یک جی یا پگه نچتره چی یعنی اف چه مریدی دیگه پیغمبر مریاو نراسته بجی سروک بجی برزانی بجی نظام کی بجی نظام هنرمند بجی نویسکار چه بجی بیاو سر خوب جمر آهک لازم موالاتک لازم جمر ناستامات لازم ناستانه ببجي ومالا ما خراكر ياو ببجي تجار سري ببجي كيف الله كبر ببجي ولا كسك ناصامات نادته بس يعني براستي عجيب
از سری خوب خون یا مسعود برزانی 253,000 پیشمرگل جمعی بنه دما شنگاله وان راستیاجی کسک داویش دما شنگاله 12,000 پیشمرگل شنگاله دمو 12,000 خلکه گله شنگاله کرده میزیدی گویاو ایشی ته پیل به پیل ته هوا کی بکن گوامه و بپارزه اف احمقتیا کسک جوار نابزه گوامه و بپارزه ایشی کت شنگاله لو او çekmekê çend hebdestê wan xortmortê êzîdiya debûn ew çekra ji wan standin û li jîpê xwe li erebê xwe sanatin revî 12,000 pêşmerge kurot tu çima direve kurot tu ji bo çî raw kurot tu êzîdiya neparêze tu Kurdê Müslümana neparêze welatperwera neparêze kurot tu ji bo çî pêşmerge ez qurbana çavê te bim ez naxwazim we heqaretê bikim ew hevala rojnamevan dibe çima hûn şingalê naparêzin hûn derin çima xêr e dibe ji me re Emiratî em derin kê dîsê ew şingal parast dîsê qehremanê gerîla parast vê yekê jî tu nikar bêjî tu bêjî ji hezar carî derew derdikevin derewa dikin bîst katime vîdo temaşe kir Sûretê Selahattin Demirtaş wêne yanî wêne Demirtaş wêne Abdullah Öcalan Serok Öcalan û Yalçın Küçük tabutavî vana raştini tabutavî û çend heb ew berpiserê qedîmen lêjî ew xeta sorî çarpêr ya seva bê axlaqtiyê ne baş e ev xizmetê dijmirin dike ez na ji wan heqaretê bikim ev heqaretê min tişkî bi ser naxin bi tenê xizmetê dijmir dike em ê hevdû rexne bikin heger hûn rexne nekin hûn netiştikin em ê hevdû min jî rexne bikin êdî jî rexne bikin êdî jî rexne bikin binêre em ê bi rexna pêşa xwe bînin rolayî ji berê rexne lê hûn heqaretê dikin ez bi qurbana çavê we bim ez dexlê namusa we me dijîtiya Kurda li dijî Kurda kesî bi ser naxe kesî bi ser naxe gerek em li hevdû li dijî hevdû dernekevin heger tişkî gemê bikin em ê ji hev hez bikin hewara xwe de dijbin û ereb û ecem ev namusa me lîslaw law jin bi me nehêştin law ez ê vana bêjim gelek heval qebûl nakin dibêjî nizam çawa hûn tu jinê Kurda biçû dike 7,000 jinê me nebirin 7,000 jinê me nebirin li pazara nefrotin ka tu namus bû ka namusa te ka namusa te hê namus çi namus rengê namusê çi ye namus hebûna te ye welatê te ye axa te ye dîce û firatê te ye kevir û kuçik û darê te ye namus ew namus ne jin e jin beşereke îro dijî sibê ew jî ajiyan dibe dimire ma namus dimire tu cara namusa bifikirin qet namus namire ama jin dimire welat namire welat dimîne hûn çima vêya nizanin hûn belaheq tiştê hûn çîroka ji zarokê dayika mir dibêjin hûn çîroka qutmilka zarokê dayika mir dibêjin ew çîrokê we hûtê hefserî nizam ew çîrokê we pîr ebok nizam çi vana çûn besî îde ev çax ne ew çax e çaxa teknolojî bine ez 3,000 kilometre dûrî we min hûn min temaşe dikim teknolojî ev e ez dibêjim ez rast û rast qendîlê dibêjim heya cîkî ye em ê cîkî me hebe em ê peykelê qehremanê xwe çêkin em ê peykelê serok çêkin em ê nizam çawa bikin nizam heger cîkî me tune hebe 1000 serok jî hebin 1000 qehremanê jî em nikarin tişkî bikin heya cîkî em ê bên serok ser çava ji cîkî wê de hele serokê gidbin çava dibe hele serokê gidbin desta dibe hele serokekê esîr bi hele serokekê li ber hember eskerekê pîsî genî ku nikare tişkî bêjî ez rica ji we dikim wallahî bileyne ez de dijminê we bi şeref hundirê min şewite bi şeref bi namus ez we fedî dikim bavê min bes îdî ya îdî şiyar bibe mixwest ez vana werparvekim û ji bo ku ez temaşe jî kirim mala we hezar carî ava heger mimkin bibin abonê Zana TV ez dixwazim vê bernama Kurdî hîn berfireh
و ام سر بسكن بهاف دور امان ام حقارات الكسينكن لبيد رزي جرى سلمانا كرانا ام نه مثلا كسك جبرام نه مجبوره او بارتي في بارتي بپذیرینه نه خالص مخلص امي ببن كرده و كردستاني برا قبلا ما كرد و كردستان ده تشتي راست چه راسته اف قلمه نه اف قلمه سازی و پارتی کرده اللي تجي بيه قلمه درد كمان نه انا بيجن PKK تجي بيه قلمه درد كمان قدر تجي بيه قلمه درد كمان وتجي زاني بينوس يعني قلمه بينوس بإصرار بأب بينوس بإصرار بيجي جبرك او بارتيني او سازين نبي تشكيوا بينوس بس بهر دستا لي خودي دركم وادي بارتي بيجن نا بينوس اتجي بي تمام هبا نا بونوس او چغا تد اصل خودي الشخصية خود نتشتكي حقارات زي ام حقارات هذو نكن حقارات هري خرابه هري نتشتكي حقارات تجي بتشوفتك مثلا قالت بسبب السوشيال ميديا مثلا از بيجي ما قالك سروك جالجبر بيجي هر خباب بارس خنا بن بحري ام تشتك ازبه لي هجرس قنجيا سرو بينم زمان حفت روجا حفت شواجه ز قنجيا بينم زمان وركريه دس بكري جد بستانه ده حيا بس اتجي جبو كردا كريه نتوي معناها اما بيجي اول هفجي نراست هفجي هسير محكومة 27 سالوية جدر بناديتية ودولة زي تشبخوز غيرك وربك وهر تجي چه هر تجي انا انسان ده چه و بيراد دeniz varka na henik tişteder deketini bu kılıçlar olur mılıçlar olur derkısını videoyu var hani. Jiber ve ki az benda qandil bu gota hayal ver eyvallah jiber vade خاطري واه از راست وورجي بده سبت ولحد تدبني على قلاغدا سبت ولحد ورجي بده وريزدار قلايلا وبربساري كردا ودركبن بيجن خاباندري قاندي مندي لا خاباندر ازور وي بيجن انا هدا بيدنجن انا دبيجي على كابي واب مساله الحياه كل حياه جيكي نزكا ساعات كازمام لهم بروا لقالوا الراسي هذا القلوة دوباره سلام ورزق حمد خبيس كيسيودكم مالا حزار جاري آوابه ونهر هبن هر بجين اساس اصحاب كي جرك لا بيخو بكم يمكن نفيسان دي هوال كي نفيسان دي بس هنرمند وين مقوت اسخازم دوباره بيجم از نه مافتارم در حقیقت هنرمند داده باش و خرابی آوان بینیم زمان از کارم به تنی بیجم داما هنرمند هرنج شوه نوروز نتویی نه نوروز جزرک نتویه تم می از بیجم او هنرمنده هر نوروز و پرا بستینه به اخلاق بلا بابی مدنه به تنی کاری چی بکه و هر نوروزا انگلیستانی شکوه هر جه المانیا وی هر ویج وی اورغانیزا نوروز بیجه هوالو ککو براو زمر بلیتا من بشینه و جگزه بینم هتل نانخوا اوکی اما اکسترا از 5000 بیم از 10000 بیم gerek fedی بک و شرم بک او یک هنرمند gerek لکو باران بیج عرضه خونه بور او جنه راست اگر تو تخوازی سر بخواه کی هنرمند نه سر بخواه کی دبیجه از سر بخواه درواتک تو cihane cihana insandı tu hünermende cihane ne bunu ser bixwe giş girêdayî îdeolojî partî yani gelek hünermend li Fransa habûn nenûkê wan derxîjê kirin gitarîst îspanyol hünermend bû binêr hela hünermendê Kurd
به اخلاقی گرگ دماغ بیش چی می‌سیا؟ آن سیاست مدار بابا مثلا می‌خوام. گوه اب گوتا بیست تو کنه. توی نرمندی کن. چما؟ تو خودی دولت لاو نه. گله تلکیه دنبال تکوشر کده یه. دنبال برخودان کده یه. تو کیه؟ تو چه زمانی بیزید کردی؟ کا کردی تا؟ هر رول کجانه، هر رول لاوا برخودانانه، هر رول شهید کبن. هی قشمر. مافیت هایی تو بیش از سر بخوام از آزاد. او نویسکار، روناتبیر، روزنامه‌وان چه دبید برای؟ وانه کس بگه ها ولات کی تچه بو؟ تو بو خودی کرد و کردستان که تو کار بیش چی میشه؟ ولات میشه یو ناستمان میشه یو از نوی پارتی او تشکی دنه. دی ساده فرده اگر ولات تا و ولات جیرانی تا پفکت دی سه گرگ تو راه لچکه دی سه تل هم بر توی ولاتی پارزه. اف قرآن و دوغا خوزایشی ام. از نه سیاست مدار با و اشخاص سازم جبر ورد میشین جبر ورد میگیسیم. من مست راه تنبورا خود سترانه خود بیشتر چی که سیاستی وی یک اسکریم هنرمند اف سیاستا کردایه. یک هلبسته میتن گوداری که نفس سترانه اف برخوردانا کردایه. لاوی بابا الور هنه از لاوی وانا بیشم. دچیا ور بونه دلاتاز ور بونه شرد بریندار بونه جاوی خدانه پی خدانه نگه خدانه بدن خدانه به هزار شهیده مره اگر ناموس و حسیت به هنرمند عربی یک کوی نبیش از سر بخواب او آدو امیجی گرک جبوناوان هر پارتی مسافه به نه هنک 5000 از زیاده بنوان بارال کبی عرضه خواب بر او جی به اخلاقیه ایرو چند رویه تشمشتوانی جدی مشاندن او جی به اخلاقیه از وقت قدر زانا ناپذیریم اكيد ببراب çava beşim ya. Yani parti işlerine başlıyor hemen çaber parti adı. Şu Cumhuriyet Parti o işlerine baş her parti adı. Yani parti yapı gere ne baş. Ne baş. Şu vakt şahsiyette vici dert ortaya. Gerek sekinata bine efsi haf salimini. Az ne siyasetçiyim. Namazatım İsviçre. Kat Kurdistani az eğer az خود باش آن شیروه بکم جواره از فاشیست فوادال کی بچوش کی بو yani اسکارم بیم از برجوا کی بچوش کی ده فکرام ده تشت کی بو از مشهور ببم و کنرمندی ترکا از ذات برو به از چون گل کمالا از برم کماله خو حلقو قطلوش بو ترک سولو بو مگلک راست کرم از چون APK'ش بو چی بو از چومه زبرگ گریلا ها بو گریلا وان دخست او تشتی دلیمه ده گریلا هینیم دکرم از به دوزا شهیدا او را و افرو او سکنان مدو وی چاقی چی بو از ایرو جو 10 جار از مر گوتم ببین قدرو گم فعالیتی بکشینه گو نظام چاوا بکی گو تلویزیونه نظام مگو نبا از وانی بوربم لی از تو مسئولیتی نارم سر حتی ای روز حیا و ساعتشی از او اگر جار که یک تشکیش من نبیزی او امکه منو درستیام جبر درستیام منه افتشتی گوتنی که جانات بیزم هنکی دی بیزم بایوان رزیل بکن از چقدر رازی بیزم جبر ویه که gerek meref seknata ziyabe gerek sekna hünermen ziyabe roşen bir ای رو چند رویه نظام تشمشت که بچوک دخل روزاوا گل او جینا باشه درده مایه درده ما بسی مایه اسپاس که مالا و حضر جایی و ببینید خیر و خوشیه که از به فرق مالا قلیب سبت سو از وارد که بلکه از پار بکم ببینید خوشیه ده شواب خوش اون هر بشید